Beam kedok fishing pond sisin sitayo om chumis kathe dok ha ngni wala da the makana tang san phon ropo giloro re kadok bala bon bhan mar kapung kabarit sayawan yawan khwai ngni Matasngi ke arporter arpoitrik Jemang hakasni palay kadang kasih pelaj do pengen pelaj biang gini gido ada ke porong kita ini gido kok ini sih di golden fish with good slap and slam in pelaj no entah pelaj ini gido baru dan 10 kilo berpelaj kan kasih mentah